جیانا من هفتوی بگن من بایگاری حتنا من جتوی خلاص کری من مسیم او دنیا پر تاریه به مسیرونی نینه یا خودان مسی سادلی من رونی بکم تو تشتک دن خوزم دلی خوشی وناکم تنی مسید خوزم کرم کوره دلی من مسی خلاص کریمن رونای دلی من رونی بکری یا من تمگش بکر دلی من ریو راستی و جیان شوان قنجایسا خلاص که گل کردان با پیروز یا ناوی خواه تو تشتک دن نخوزم دلی خوشی وناکم تنی مسید خوزم کرم که وره دلی من مراد زندی کردن کمی است؟ اوکی هون همو بخیراتنه همو ام بو ازدیا ای رو پر دعا دکن زاروک ازدیا پیرک ازدیا همو بخیراتنه هر بزی هون بخیراتنه برین جبویم کردان کردن علم برین دارم جبو کردان کردن علم جگل خورد بیجم دل خوشم سیر بکن کاوره تمام بیجه وره ها جانی نزانی ورن هوالو دل خوب بکن با عیسی مسیح ترم هم خواستن آزادی یا راستی عیسی خوزه وجی رزگار بکه آزاد بکه هم ورم با عیسی دل بوی و بکن دینات نکن هون باور بکن ورن هوالو دل خوب و بکن با عیسی مسیح ترم بارم پرگران لسرم لیمه بار گنه لسرم لیمه مسیب گنه بوی قربان ویمرن مغلوب کر جمرن رابو ورن کردنو دل خوب و بکن جبو عیسی مسیح Murat, willst du noch was sagen, bevor ich richtig loslege? Also ich sage noch kurz was, du kannst mich übersetzen, dann kannst du... او ده بیجه از چند تشتا بیجم به کرما خواه ورگرینت از بکم Also ich freue mich ganz arg, dass ihr gekommen seid. از گلک خوشم بو هاتنوه Also manche Freunde von Wiesloch. Von wo? Von Wiesloch. Aha, Wiesloch. Manche kenne ich aus Heidelberg. گلک شیج هایدلبرگ هاتنه Aus meiner Familie Epping. Also wirklich schön, dass ihr da seid. و جمال باتا مجی گلک هاتنه Und wir haben heute einen besonderen Gast, Bruder Resul. و ایرو رسول هاتیه ناوه من راستی پاولوزه Wo ich die Bibel habe. Er hat
Er wollte seinen Eltern was aus der Bibel schenken, aber es gab nichts auf Kurdisch, also es gab nur auf وقتا Türkisch. که عیسی مسیح از دیتم خواستم که جدایک و باوی خورا آیت انجیل بیجم Und weil er so das geliebt hat, hat er das komplette zum ersten لی به Mal, زمانه ما تو نبو جبر ویه که دست پی کرم و ورگراندم کردی hat er auf Kurdisch übersetzt. Komplett alles auf Kurdisch. و 20 سال زیده تر از لسر خبتیم و نها به زمانه مجی او کتابا پیروز هیا. Genau. Also wir freuen uns. Ich wollte noch kurz am Anfang beten. او دخوازه ده دست پی که دا دعا بکه هونجی دکارن دعا بکن Und dann machen Ich wir habe, weiter. ihr könnt auch beten. Wir können auch beten. Er sagt auf Kurdisch, ja, ja. Dann bete du auf Kurdisch. Kurmanji. Kurmanji. Okay. در کرم که دست پی بکه از پشت از دعا بکن. ایبو. یا خدا ابراهیم ام بدل و جان ترا شکر دکن تو روشا مد بینی ام بونه پنابر مدوج ولات بردایه ولات ما بمب باران دکن و دست آفتن ناموسا ما کرداد از آفتن ناموسا دست آفتن ناموسا از دیا ام دگیرن ام لبرت دگیرن ام رجا دکن که تو آلی کاری گل می از دیرا بکه و یک و هاتنه ورا خلاص بونه لی یا خودان پر کس هین شنگالینه و پر کس دوهوکینه لحر داره پرچه پرچه بونه ام لبرت دگیرن به کرم خوا دست خواه آلیکاری دریج گل ازدی بکه و وانج دست خونخواران دست دشمنان خلاص بکه از به ناو عیسی مسیح لبرت دگیرم یا خودان و جواکا مجی پیروز و بردار بکه بر روح خواه پیروز بخبته بونا بلندهیا ناو خواه Unsere Gott und unsere Vater, wir danken dir, dass du uns jetzt zusammengeführt hast. Ich bitte dich für alle unsere jesidische Freunde besonders, die hier hingekommen sind. Herr, öffne du ihnen die Herzen, tröste du ihre Herzen, du weißt, was sie erlebt haben. Die haben viel verloren. Und die Sieden, die noch in Schengal sind, überall in Dohuk oder woanders, bitte hilf du ihnen, erbarme du dich über ihnen, dass sie alle, Herr Jesus Christus, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Segne auch heute Abend dein Wort an alle unseren Herzen. Amen. Ja, letzte Pass. Murat, willst du noch was sagen? Dann musst du Kurdisch und Deutsch, dann kannst du Türkisch. Okay. Arabisch, okay, gut. از به دو زمان بکم به آلمانی و به کردی جبر که یک لور وردگرین عربی از دست پی که دا یک تو ستران خواهی دم بیجم بله نها گوه خواه بدنه که اچ ده بیجم دنیا مجی دنیا تاری قتل ناگر کسبی باری ججور و آگرد باری غم روینک بده یا خودان او دیروکا ازدیه یا وقتا شنگال آگر باری من او نویسی ها مروف دوجه کر دورا خواه بهوشت وندا کریه بخواه خلاصی نه بسر خواه خلاصیک بده یا خودان خودان ده دلان ده دجی بجی باورمند و بجی در و دورم گنه تجی نوجیانک بده یا خودان خوشکو برا باور ببن روش بداوی خیرات ببن به خلاصیا مسیح را ببن خلاصیک بده یا خودان تن ایمان دل ده داوی نابه دباورده مسیح عیسی خلاص کرده جیانک نو بده یا خودان Ich übersetze letzte Strophe, damit Sie in Arabisch übersetzen können.
Schwestern und Brüder, glaube es, in den letzten Tagen werden immer schlimmer. Es gibt nur einen Retter und dieser Retter heißt Jesus Christus. Nahaji Satran kitne wara bejim, bari ko dange me biche az wara. Men got we ren lele ka huwe ren wai dil jemasi sarveken. لو كردنو چما ونای ورن پورا بيجن ها کی کار سترانا بيجا ورن پورا بيجن خورتنو geçنو ورن ich habe gefragt ihr lässt mich als alter Mann hier alleine singen ihr Kurden sollen kommen und als wir zusammen singen hä ja wer komm bitte komm komm. Gut. Lecia und le estan wai den navkever wai la to bestan ما وندا كر للي تذبه شتان واي يا عيسى مسيح ما خلصك من قط ورين للي كون ورين واي دلج مسيح سربكن امن زانن للي راستازا دي واي دولة من دي للي قتمنا ديت زانين للمال للي تنبوفة دي واي يا مسيح عيسى ما خلصك ام دست بدكن واي رجاد كن واي بوناغن ليل سر مراكن ام حمو واي رجاد كن واي يا عيسى مسيح ما خلصك هربجي آمين آمين گله خوش کو برانها از دخوازم در حق روزبوینا عیسی مسیح da چند تشتا بیشن. Ihr liebe Freunde, ich möchte etwas sagen, was die Geburtstag des Herrn Jesus Christus betrifft. Wir feiern ja jetzt Weihnachten. Meine jesidischen Freunde vielleicht wissen noch nicht genau. Und normal. Sie machen etwas auf Romanji, können Sie auch übersetzen auf Deutsch, weil viele Genau. Das Leute in anderen Religionen leben sehr schwierig. Die sehen hier auch, was passiert hier. Aber nicht jetzt, noch 2-3 Jahre. Ja. Also der Khairi hat heute mir schon ein paar Mal gesagt, was die bösen Religionen, die gibt auch in dieser Welt. Er sagt, die Deutschen schlafen, in 2-3 Jahren werden sie bereuen, aber wird es schon zu spät sein. Weil sie als Jesiden live dort miterlebt haben, seit vielen Jahren. Aber zu meinem Thema. Also vor 2000 Jahren kam Jesus Christus in dieser Welt. Man nennt das auf Deutsch Weihnachten. Auf unserer Sprache sagt man Noel oder Rojboin. Rojboina Isa. Auchie. Kengi Chebu. Isa Mesih beri 2000 سالا
لبethlehem ولدي hat dene vor 2000 Jahren in Bethlehem. Aber tausende Jahre vorher sagte ein Prophet namens Biliam, ich sehe ihn, aber es ist noch nicht nah. Ein Stern wird von Jakob ausgehen. بری بوینا عیسی مسیح به چند هزار سال بری پیغمبره که در حق زایینا عیسی مسیح دا آنجی و بوینا ویده گو از سترکا ویده بینم لگو هین ننیزه و بری 2000 سالا او سترکا هات دیتن Vor 2000 Jahren hat man seinen Stern gesehen. Man kam extra nach Jerusalem und man sagte, wo ist der König der Juden, der geboren ist? Und Jerusalem hat sich nicht gefreut. Herodes auch nicht. Sterknas hatten Orshalime و پرسین گفتن ما او شاه جوهیا ایکو ولدیه و یکی بویه هاتیه دنه کارل کدره جبر کو مسترکا وی دیت پرسه که من هون کرمانجا من فهم دکن بو ich habe gefragt ob die meine Kurdisch verstehen aha Orshalim لولات جهوی اسرائیل پایتخت ولات اسرائیل hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, viele wissen nicht, wo Jerusalem ist. Dann habe ich gesagt auf Kurdisch, dass Jerusalem israelische Hauptstadt ist, heilige Stadt ist. Also die Sterndeuter kamen nach Jerusalem und die fragten, wo ist der König der Juden, der geboren ist, denn wir haben seinen Stern gesehen. Le Orshalime kif neker, kif khosh nebu, u saroke we dame navewi Herodes bu, auji kif khosh nebu, her du ji tirsiya. Khof tirs kata dilewan. Chima? Merove dru hana dedene da, her dari hana. Ol perestin druji hana. از ورا میناکه که بیشم از بخوا کردم لی فلمه لی از بو ازدیا هر روز دعا دکم و از آلیکاریا ازدیا دکم دچم ناو ازدیا جدست من چتی بوان دکم جی ja ich habe gesagt die kamen nach Jerusalem aber viele haben sich gar nicht gefreut. Ich möchte hier ein Beispiel geben, denn es gibt religiöse Heuchler damals, auch heute. Ich bin eine Kurde, ich bin ein kurdischer Christ, aber ich liebe die Jesiden von ganzem Herzen. Ich gehe zu denen, ich versuche denen zu helfen, wo ich helfen kann. Warum? Warum können viele muslimische Kurden sie nicht lieben? Also nicht alle, viele. Weil mein Heiland, Jesus Christus, sagt, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Also das ist das Geheimnis. Nicht, dass ich ein guter Mensch bin. Die Bibel sagt, da ist keiner gut, auch nicht einer. Wir sind alle von Adam und Eva. Alle. بکردیت نه مروین اول پرستنه لی جیران خو حز نکن و ازدیا قط حز نکن چما جبر که او کس ج خودی حز نکن خودی جی حز نکن دراو دو بیجن ام در ریا خودی دانه
لیج جیران خود دکره دخوازه که جیران خود بکشه و خدای کتاب پیروز خدای تورات زبور و انجیل 10 امر دایه ممروه تورات زبور و انجیل اموی را ده بجه کتاب پیروز از آنم مسافه رش و مسافه سپی fragt mich, welche Buch ist für dich heilige Buch? Ich habe gesagt Bibel und hat mich gefragt, weißt du, was wir Jesiden für Buch haben? Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Die haben weiße und schwarze Testament. Dann hat mich gebeten, auf Deutsch sagen, sage ich auch, kein Problem. Aber bei 10 Geboten, ein heißt, du sollst nicht töten. Im Alten Testament und auch Neuen Testament, wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Ne? Das ist der Grund, warum ich Jesiden liebe, warum ich die Aleviten liebe, warum ich alle Menschen liebe. Vor kurzem sagte ich einen Türke, ich bete für Erdogan, sagte er wirklich, ja. Jesus war am Kreuz. Was hat er gesagt? Vater, verdamme sie. Nein. Vater, vergib ihnen. Das ist mein Heiland. وقتا که عیسی مسیح لخواچه خستن هونزانه وی شو دعا کرد گو یا بابو یا خداوان ببخشینه جبر که او نزانن شدکن خلاص کری منه و گله ازدی گله ازدی خوش کو برای من حس کرن اوه گو یا خدا وان ببخشینه عیسی مسیح Er sagt auf Deutsch, aber ich habe schon auf Deutsch gesagt, als Jesus am Kreuz hing, sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie schön, wenn wir unser Herz diese Liebe öffnen und diese Liebe aufnehmen könnten. چقدر خوشک، چقدر دلاله که گر وقتا که ام دل خواجوی حس کرنا خودی را بکن وقتا که حس کرنا خودی دل مدابه ام لپی اولین قریج و گمار ناچن از دخوازم نها ده دیروکا خدا تشتاکی جوارا بشم عمره من کم زیده 23 سالی جمر را گوتن قتلا ارمنان یا علویا یا فلا یا ازدیا حلاله از وی چاقه مله بو das mache ich من گوت نه او جی مروون خودیه وان جی خودیه دوی ام تو کسی نکشه dann habe ich als man mir gesagt hatte damals als ich islamische Vorbeter war die Armenier, Aramäer, Aleviten und Jesiden dürfen wir töten. Es ist uns erlaubt. Also, hör mal gut zu. Ich kannte damals noch Bibel nicht. Ich kannte Jesus auch nicht. Aber Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Das ist unser Gewissen. Und wissen Sie, was ich damals gesagt habe? Nein. Die Jesiden, die Armenier, die Aramäer, die Aleviten sind genau solche Menschen wie du und ich. Deren Schöpfer ist auch mein Schöpfer. Noch einmal, ich kannte die 10 Gebote noch nicht. Wie kann das? Das heißt, der Mensch hat Verantwortung, nicht wahr? وی چاقه کتابا پیروز نخوانده بوم عیسی مسیح ناس ندکرم لی بله خود وجدان دایم اونزانه وجدان چیه؟
و خدای وجدان دایه دل ما دایه ما دوی ام گه بدن دنگ دل خو و از هاتم آلمانیا و سال 1987 ده گرتیگاه ده انجیل خوندم و از وی روژه ور و عاشق عیسی مسیح. Ich kam nach Deutschland. Im Jahre 1978 wurde ich verliebt an Jesus Christus. Durch das Lesen der Bibel. Erst las ich das Neue Testament, dann ganze Bibel. Und am 9. November 1987 habe ich Jesus Christus als meinen Herr und Heiland kennengelernt. Dass er für mich am Kreuz gestorben ist, auch für dich, für sie. Dass er auferstanden ist, auch für dich, jawohl. Und dass er auferstanden ist und Gott vergibt uns, wenn wir Buße tun und sagen, ich sage auf Kurdisch, Kerem kewara dilemen. Bitte komm in meinem Herz rein. Und wirklich, Bibel gibt uns Garantie, ihr Kinder, Erwachsene, alle. Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Murat, hast du hier so ein irgendwas, ich möchte was machen, was du vor Jahren in der Türkei gemacht hast? So ein vielleicht Bonbonspäckchen oder irgendeine Sache? Ja, das ist zu schade. Mina kommen Gott, عیسی مسیحات دنی خوشکامن برای من با خلاصیا زاروکن آدم و حوا او با گناه ما هر بجی Murat, ich war vor einigen Jahren in der Türkei in der Gemeinde, wo er gepredigt hat. Und seitdem habe ich ihn vom Herzen lieb. Gestern haben wir für ihn gebetet. Dann habe ich deutsche Christen gesagt, diesen Bruder kennt ihr nicht, aber er hat Jesus von ganzem Herzen lieb. Er sagte, er sagte damals, predigte und sagte, Gott will dir schenken. Fang an. Weißt du noch? تو دزانه مراد بری 10 ساله 11 ساله نزانم لترکیه بو اچوم دیراوی ده دیره داوی وزده دا و گود خودی دخوازه که جانا آبدین دیاری تبکه و آوت گو بگره Also so einfach ist das. Gott will dir schenken, gibt dir, so wie Heidi jetzt genommen hat, so muss man das nehmen. Und das ist auch meine Bitte. Und ich möchte jetzt auch mit Bildern uns klar machen, wie wir sind und wie Gott uns haben will. Nahaji as de khwazim be wan suratan وينيان هون كذا بيجن وينه ده بين سورة از ورا بیجم خدا جمرا دخوازه که چه بیجه گله خوش کبران تو از ام همو زاروکی آدم و حوان آدم و حوان لکدره باغچه عدن لکدره بهون زانن ده نوبرا جمع فرات و دیجله ده بود ده کتابا پیروزه ده نویسه و وقتا که خودی آدم و حوا آفراندن خلقاندن دلی وان حاقش و سپید لی پیش روان لدج خودی سری هلدان مینا نه
Ja. Gott hat ihnen ein Gebot gegeben und sie konnten dieses Gebot nicht halten. Dann bekamen sie so ein schwarzes Herz. Haben alle gesehen? Dele memrova we roje verve usa reshbuye. Mina comme je Sheikh Nabora gotebu jawara jid bejam. Khode ronahiya. To de kari beji agereji. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe einen jesidischen Sheikh als Freund, der heißt Nabo. Ihn gesagt gehabt, Nabo, im Neuen Testament steht, Gott ist Licht. Und in ihm ist gar kein Finsternis. Dann sagte er zu mir, wenn Gott Licht ist, dann glaube ich an ihn. Denn wir Jesiden glauben auch, dass Gott Feuer ist. Dann habe ich gesagt, das steht auch in der Bibel. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also, Gott will unsere Herzen weiß machen. Gott, der selbst Licht ist. Das ist der erste Punkt. Khodai ko ronahiye, Khodai ko agre, au de khwaze, dele me resh roni beka. Chawa. Hunde binin, ma de nav ezdiada yek ko قربان فهم نکنه هون همو فهم که قربان چیه نوسا wer versteht unter Jesiden, unter Orientaler, auch unter Deutschen nicht, was heißt Opfer. Verstehen wir alle. Wir wissen, was Opfer ist. Um unsere schwarzen Herzen weiß zu machen, musste Jesus in dieser Welt kommen. Das ist Weihnachten. Aber als er geboren wurde, auch ihr liebe Jesiden, ihr seid nicht so arm wie Jesus. Ich auch nicht. Wir sind in normale Wohnungen geboren, nicht wahr? Jesus nicht. Dann habe Kurdi bejim, mego izdiye delal, tu az am hamu, tu kesek mina İsa Mesih bekes neman. Çima? Tu vakta hati dine daika tehabu, bave tehabu, mame tehabu, metka tehabu. İsa Mesih de cihe ko hayvan le de jin hatine. Fehim dikin? Em de bejin akhir, hun çe de bejin? Original. Ich versuche es zu erklären, er sagt, du sprichst original Kurdisch, wir verstehen dich. Also Jesus kam und in einen Stall, seine Mutter hat ihn geboren, er hat keinen Platz gehabt in der Herberge. Wie tief hat Jesus sich erniedrigt, um für uns sich opfern zu können. Und in Philipperbrief in der Bibel lesen wir, er hat sich selbst erniedrigt. تو کسی نکاری بو که جه ایسا را بیجه توی ببی قربان وی بخوا خواست. جبر که او عاشق تیه. جبر که او عاشق محمویانه او جه محمویه هزکه. سر yani Raus. Das ist das Geheimnis. Meine Freund hat richtig erkannt. Sagt, er ist verliebt in uns Menschen. Darum hat er sich selbst erniedrigt, weil er nicht will, dass wir mit solchen Herzen in die Ewigkeit gehen. Darum starb er für mich und für dich, liebe Seele. جبر ويخواكر قربان جبوته جبومن وقتا اول سر خاچه بو میرکوشک لور بو میرکوشک شی لور بو یکی جرا کفر کر لیدن گوت یا عیسی وقتا کت بگیه پادشاهت یا خوا من جبیر بینه
هون زانه عیسی جرا گو چه گو براستی و براستی اجتر ده بیجم دوی ایرو به من رد بهشت ده بی بهشت وون فهم دکن als Jesus am Kreuz hing auf rechte Seite war ein Verbrecher auf linke Seite war ein Verbrecher alle haben ihn verspottet er auf linke Seite auch aber der andere sagte gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sehen wir, was der Tod des Herrn Jesus Christus für Bedeutung hat? Er starb für deine, für meine Sünden. Au jabo minute bo gunahe me bu qurban. O waqta ko am tobe bekan. Am gunahe kho ashkara bekan. و ج خودی را بیجن یا خدا از گناهکار از باور دکم که برخیت عیسی مسیح بوم بیا قربان دی خودی گناه ما ببخشینه و او دل ما رش او سات سپی ببن فهم دکن؟ wenn wir Buße tun seht ihr mein Freund ich freue mich über ihn Also für ihn ist wichtig, dass die Deutschen, andere auch diese Wahrheit hören, erfahren. Ist doch gut? Wunderbar. Also, wenn wir Buße tun, wie dieser einer auf rechter Seite, Herr, gedenke meiner, wenn wir glauben, dass Gottes Lamm, Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben ist, begraben und auferstanden ist, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Gott wird uns die Sünden vergeben und uns reinigen von aller Ungerechtigkeit und uns solche Herzen schenken, da du in aller Ewigkeit bei ihm sein kannst, damit er dir ewiges Leben schenken kann. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Murat sagte, du brauchst nicht nur von Weihnachten allein, du kannst auch von dem Kreuz und Tod Jesu Christi predigen. Beide gehören zusammen. Murat شمرا گفت در حق بوینا عیسی مسیح تا بیجه بله در حق خاش کردن و وجیناوی داشتی بیجه میگفت بله او همو یکه بویناوی جیاناوی مرناوی و وجیناوی و اوج هر کسی حز دکه او دخوازه آلیکاریا هر کسی بکه و حمیا رجایک من هیا بری هر تشتی دلی خواه بدن عیسی بشره ما ایرو آنی بیرا خواه مگو هفته و 4 فرمان را کرن لسر ازدیا تا گو 1000 جبروی که ام بو گل ازدی دعا بکن بیجن یا عیسی مسیح عالی کاری ج تخت خواه بشینه Ich habe gebeten, erstens sollen wir unser Herz für Jesus öffnen, damit er uns solche weise Herzen schenken kann. Danach für alle anderen, aber auch besonders für jesidische Volk, bitten, Herr Jesus, sende Hilfe von deinem Thron. Ich möchte an eine Geschichte erinnern. Von einem sehr, sehr bekannten Mann. Der hieß Mose. Sein Volk war so ähnlich wie Jesiden. Die waren unterdrückt. 400 Jahre in Ägypten. Und Gott sagte, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. ورناوی موسی بهسته نوسا گلوی 400 سال زیده تر بندست بو بندست فرعون دا فرعون مصری بو
باور به در حق مصری ده از وی دزانم هون دزانم مصر ولایت مسلمانه نه ja er sagt wo war Pharao wo hat er regiert habe ich in Ägypten und was ist Ägypten für ein Land heute habe ich gesagt ist muslimische islamische Land ich sollte das auch auf Deutsch übersetzen das tue ich sowieso Le pishre khode jera go az da ketem khar hatem dneko ve jbendeste firaun khalas bakam. Bale. Musa ra got u gelle fir ibrani jbendeste firaun khalas kar. Bahra sur vekr u gelle ibrani zaroke Ibrahim jwer khalas bun. Heviamen, duamen, rajamen لبرگرینا من بر خدان اوه که خوده آلیکاریا خواه جبو گل ازدی بشینه اوان جدست مسلمانان همو خین خاران خلاص بکن دعا من اوه بسالایه بله آدم wir natürlich als Christen, wir können und dürfen nicht fluchen, weil Jesus Christus sagt, wenn die euch fluchen, wir sollen sie segnen. Ich bin seit fast 30 Jahren verliebt in Jesus. Ich habe viel Morddrohungen bekommen. Sehr viel. Aber ich fluche diejenigen, die mich fluchen, nicht. Kann ich nicht, darf ich auch nicht. Also bei Kurdi war Arabische. از کم زیاده 30 ساله بوم مسیحی پر کسا خواستن کن بکجن بس سلاح در کتن پیشیا من جی به نامه به نویسکی مرا نویسین گوتن امیتا بکجن امی سریتا شرشکن هر داره er sagt wieder bitte übersetze in Deutsch ich habe brieflich Morddrohungen bekommen, telefonisch und man kam auch mit Pistole, stand vor mir. Aber ich bete für diese Menschen. Seht ihr, was das bedeutet, wenn man so ein Herz bekommt oder so ein Herz sich schenken lässt? Und ich möchte nicht langweilig werden lassen. Ich möchte langsam zu Ende kommen. Meine Bitte noch einmal auf Deutsch und auch auf Kurdisch sage ich gleich. Wir sollen mutig sein. Wer ist bereit, heute zu Jesus Christus seine Einladung, wie ich eben Mandarine hingeworfen habe und er hat angefangen hat, wer will dieses Geschenk von Jesus Christus fangen, annehmen? Hand hoch bitte. Wer ist hier bereit? Sei mutig. Ob wir uns in dieser Welt noch einmal sehen, weiß ich nicht. Aber in Ewigkeit wird Gott ihnen sagen, ich habe einen kurdischen Christ dahin geschickt, nach Heidelberg. Er hat Mandarin in Hand genommen und zu Heiri geworfen und hat euch gesagt, so wie Heiri Mandarin gefangen hat, sollt ihr auch das Geschenk von Jesus annehmen, fangen. Und wenn du das nicht annehmen willst, du wirst so ein Herz nicht bekommen. Warum? Religionen können uns nicht retten, ihr Lieben. Wir Christen glauben nicht an Religionen. Wir glauben an ein Heiland. Gleiche will ich jetzt auf Kurdisch. گوتم که گر تو آماده بی اونها گاوا که از بورا دعا بکم بیجی اره از آماده مه و دخوازم که دل خواه جه خلاص کره دنه جه ایسا مسیح را وبکم او مینا که من جه تراشان آوته بو تا گرد مینا ویه خودی دخوازه جیانا هر هایی آبادین دیاری ما بکه دوی ام قبول بکن
گرم قبول نکن خدا دبیجه تو خواستن خو از ازدی بوما از این مریم سر ازدی از ملت تاوسی بلدم و از ازدی بوما از ازدی مریم و از شما کنیسه شی بای بی بلاوان حجت دلمدا بس ازدی ما از ملت تاوسی بلدم Mein Freund sagt, ich bin als Jeside geboren, als Jeside will ich leben, als Jeside will ich sterben und Taus Melek will ich anbeten. Aber ich gehe auch gerne zur Kirche, weil die Bibel in meinem Herzen ist, weil ich sie liebe. Und wir können dafür beten, aufrichtig. Jesus zwingt niemanden, aber er sagt aufrichtig seine Meinung. Das ist gut. Ki den Naweda آماده به از نها دعا دکم مینا که من گوته بو وقتا که ام گناه خو قبول بکن اوسا دعا بکن بیجن یا خدا از گناه کارم او خودی جمعه ده بجه اون همو گناه کارم بو گناه من برخیت عیسی مسیح بو قربان بو خاطر وی من ببخشینه ده خودی من ببخشینه تو دکاری اوستا دعا بکی توبه بکی تو دکاری بیجی نه از نخوازم تو آزادی also du musst nicht du bist eingeladen du kannst sagen ja Gott ich habe begriffen ich bin ein Sünder dein Lamm Jesus Christus hat meine Sünden getragen ich bitte um Vergebung Buße tun bekommst du ewiges Leben weises Herz. Du kannst auch Nein sagen. Du bist frei. Wenn du jetzt nicht bereit bist, ich stehe zur Verfügung. Du kannst auch hinterher zu mir kommen, dass wir unter 4 Augen beten können. Als nach dem Dawie, der Nawedaji, der Chortek an Kerchek bخوازه جمرا سترانه که بجه پشتی دعا کرنه هندکارن به کرما خوا مرا بیشن. امنها رابن و پورا دعا بکن. Jetzt lass uns aufstehen und beten. Murat, ich mache ein kurzes Gebet. Wir danken dir, du allmächtiger und heiliger Gott, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit. Du hast Jesus Christus gesandt als Heiland der Welt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Sünden dein Leben gelassen hast. Wir danken dir, dass du siegreich auferstanden bist. Wir danken dir, dass du bald kommen wirst. Bitte bereite du uns vor für die Begegnung mit dir. Ich bitte dich noch einmal für alle unsere Freunde, auch für jesidische Volk, erbarme du dich über ihnen. Öffne ihre Herzen für deine Liebe, damit du auch ewiges Leben ihnen schenken kannst, dass sie dich als ihren Herrn und Heiland annehmen können. یا خدای پیروز به دل و جانش ترا شکر دکم جبو حس کرناته جبو کراماته جبو عالی کاریاته جبر کو بری تجمع حس کر تا برخی خوا خلاص کری دن عیسی مسیح شان او بونا من بونا گناه ما بو قربان و ام سپاسی خوا پیشکشی تدکن یا عیسی مسیح جبر کو تجمرن رابوی در ریا بهوشت وکر او تو دخوازی دل ما و بو گله ازدی بو همو مهوان ما لبر تدگرم بلا او دل خواه بدن تا تو دل وان همویان به روحناهی خواه به حسکرنا خواه به جیانا هر هی تجیکه بلا نها حتی و حتایی بلنداهی جناب تر ربه و دیسا بو گله می شنگاله بو همو ازدین دنی لبر تدگرم تو عالی کاریا خواج تخت خواج وان را بشینه آمین Murat, wie geht es weiter jetzt, mein Bruder? Du kannst sagen, ich übersetze in Kurdische. Also, ihr könnt euch gerne hinsetzen. Runen. Also, vielen Dank für eure Geduld, dass ihr da seid. Gelek spas bo hatnawe. Ich würde sagen, bitte, dass niemand
الرجا دکم نچن خوارنو و خوارن ما آماده کریه بوه Es gibt noch Geschenke. و دیاریه ما بوه هنه Und ich würde sagen, wir hören noch ein kurdisches Lied und danach gehen wir alle nach unten essen. Und bitte, bitte, dass niemand nach Hause geht. Kein nach Hause, wir essen zusammen. Noch ein kurdisches Lied, gell? Dann ist ده fertig. بیجه برا رسول سترانه که دم بکردی بیجه و ام پش را بچه خورنه ده بیجه Paulus بو Also mein Name ist Paulus, er liebt Resul-Namen nicht, ich auch nicht. باره me pergeran لسر ملی میه باره گونه me لسر ملی میه لسر ملی میه مسی با گونه me چوی مرنه وی مرن ملوب کرج مرنه رابو مرنه رابو ویرن هوالو دل خوب بکن با عیسی مسیح با عیسی مسیح ویرن هوالو دل خوب بکن با عیسی مسیح با عیسی مسیح مسیح بگنه me چوی مرنه وی مرن ملوب کرج مرنه رابو مرنه رابو ویرن هوالو دل خوب بکن با عیسی مسیح با عیسی مسیح Komm mit Freunde, tue dein Herz auf für Jesus Christus, für Jesus Christus. Komm mit Freunde, tue euer Herz auf für Jesus Christus, für Jesus Christus. Jesus Christus starb für unsere Sünden. Er hat den Tod besiegt und siegreich auferstanden, ist auferstanden. Kommet Freunde, tue euer Herz auf für Jesus Christus, für Jesus Christus. شاه آزادی راستی خلاص کردنی مسیح عیسی روناهی دنی برخ خدای من ریا بهشتی مسیح عیسی ورن هوالو دل خواب بکن با عیسی مسیح با عیسی مسیح آمین